Maikanem abilin. Tinapalabas, nagkiddaw ni Bakat Sela iti tulong kini Don Simon. Ngem da ito'y matabanag tinagrikyaran da nga agasawa. Masakit met ni Marina, imbilang ni Bakat Sela nga anak. Innala na dagiti anak da ito'y, ket impan na iti kalapaw da iti asawa na anila kay Dalmas, tapno maiwanan da na imbag. Iti panagsubli na kuma iti kalapaw ni Marina. Nakangeg iti kanalbong ti paltog. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Maikanem abilin. At dayta, asidag ako ni ti kalapaw ni Marina. Ha! Anya dayjay! Kanal buong tipaltok. Itinsamot kalapaw ni Marina. Anya ti kayat asawan na ito eh. Barbasan! Sige, papatan! Am-amo na kita. Aglinadak. Sigurado ka, ngawan nakakita ka data? Awan, Bart. Nasayat. Ala, mapantan. Ket alangan tantitang dantakin ni Madam Anita. Sigurado ada kelak kwarta, Bart. Husto ka! Napandan, limabas na dito'y naglimangak akaruruutan. Tinangdanan kanuida ni Madam Anita. Anya ti kayat asawan dayta. Ni Marina, nakitaan. Marina! Apay, anya ti basol mo. Takas to'y tinarabindakan ka. Awan puso na. Awan asin na. Ay, Marina! Inanawang matan nagiti anak mo. Kapuan ang dagiti at tao. Ang natibasan mo. Apay nga'y naramid dati kastakin ni Marina. Anya ti basol na. Awan ang mo kabasol ni Marina kadagijay at tao lakay. Asino dagita at tawa ng patay ken kuana? Sela. Asino da? Dalman. Balsek dagita at tao anang patay ken ni Marina. Awan ti baal mo kadakwada lakay. Ay. Awan. Nalaing, Bart. Ngam, sigurado ka kadi nga awan, tinakakita kada kayo? Awan, madam. Nasayad. Ngam, naskan nga agsubli ka iti ayanday jay Marina. Ta siguraduam no nataya. Kaya't kwa sigurado ti amin. No addapay natda nga angas na. Pugsatamon. Nalawag. Ha? Nalawag, Bart! Wan, madam. Ano nga ta tinangag ko? Anya ti kayat na asawan. Ni Marina, pinatay dagiti pasurot na Madam Anita. Nangag mo ka di tinagsaritaan mi kan ni Bart. Saan? Saan, Madam? Awan tinangag ko. Apay nga roda kaslad da kabutang mo. Kanagsangsangit kan samat. Ako? Saan ak nga agsangsangit, Madam? Apay ko mga agsangit ak. Ela,
No nangngeg mo man pisaritaan mi itay ken ni Bart. Aguli magkalangan. Madam. Ta iti kanito nga agkanta ka. Sika ti sumaruno amatay. Madam. Laglagi pem, Ella. Amam mo na kon. Jak kayat nga damang kalaban kanyak. Tatimang kalaban kanyak. Patay. Titong pala. Wan, madam. Marina, gayam ko. Marina, nakakaasi ka man. Awan na talaga ti asin ni Doña Anita. Tayong piling na apatayan baka dagiti pasurot na. Marina. Ella! Ella! Ni Madam. Senyora, adaak dito yung kusina. Ella! Rumuarak. Mapanak iti balay ti gayam ko dita kabangibang nga ili. Jak kayat apumanaw ka. Nalawag! Wan, senyora. Jak kayat arumwar ka dito'y mansyon. Agtrabaho ka dito'y. Nawatam? Wan, senyora. Agdamang bantay kan ka. Iti ka nito nga aglabsing ka? Amumon, ti mapasamak kan ka. Lakay, imka pa'y ije kalapaw ta. Takitaam dagiti uping. Siyaklatan ti agbati dito'y amang bantay iti bangkay ni Marina. Wen bakit? Sublatan kan tumait inton teng nga trabe. Ta iturog mon tumait. Wen lakay. Ala, papankan. Marina, dua kami laeng kini dalmas ti makaamoy ti daytoy anapasamak ken ka. Kaput. Anyat yang aramidan. Ikali yun day tabang kay. Di yun pagbayagan pa'y. Sikan No di yun pa'y naikali na ita. Sikan to, ti sumaruno apal tugak. Unayin dagiti buyot ko. Inom tayo, kakatuan. Pagragsak na. Rabin, hindi naman maminggan nga ganito. Ella! Ella! Senyor? Ingkay bilin ka dagiti buyot ko ta sumardengdan nga gininom. Disturbo da. Wan, senyor. Umay ka man kit di dito isang mi, Ella. Agsala ka man kit di. Anya? Sumardan kayo kanon nga agin inom. Kuna ni senyor. Anya? Bayam ni senyor. Mawatan na kami tayo jay. Ala, umay kan dito isang mi, tagsala ka. Anya? Naglalaingan yun ngay? Dita kayon? Bayan yun. Ala, agrenak tayo lahat tayo tiarakan pulutan. Kalbasan na. Intay ton matog. Nauli magkante aglawlaw. Imunagmatan da Bart iti quarters da. Kat itay pa lang anak kaul-ulimag da. Sigurado, nakaturog dan. Aginaya da karumwar dito sa led ko, kas katulong. Rumarak, nga uray tenga trabi. Inak kiti kalapaw niya Marina agayam ko.
makarwarak. Gaputa ing gagarak adiin lak ti gate. Adda akong dito'y paraangan ti mansyon. Ay, sapay la ko mataawan ti makakita kanya. Inakon, naskan ang makapanaw akong dito'y. Kat makasubli akmat lang adagos. Tapno di da agatap kanya. Aglingadak diti kamasitasan. Ni Bart nga taday ta. Agtaol pa'y matyaso ni Doña Anita. Dayjay, napanan ti lalaki. Imo nagmatlang iti quarters da. Inakit din. Sana bali, tanakatalimat ti aso ni Doña Anita. Inako na. Makamo ditan. At daytan, asidoga kun iti landok agin. Nana Sela, pudno gayam. Pudno gayam. Mari nagayam ko. Apay ngay naramid na tikastoy kan ka. Awan asida. Nasimbot ni Marina. Awan ti amo, abasol na, iti pala na tao. Imbilang kun nga anak. Iso na sakit kanyak. Ikastoy ngay naramid. Nana Sela. Amok launay, yakin gapuanan, itikastoy kan kuana. Amok, Ela. Amok mat nana. Ngam awan ti maaramitan. Gaputawan bahal ko. Awan ba't baal ko, Ela? Tiyak ida kabalan. Isuan niya po Diyos langan. Di makaambok kada kwata. Pudno gayam anak ayon ti gayam ko. Pudno gayam. Sipod ubing kami kan ni Marina. Da kami ti agkuy-kuyog, nana. Da kami ti agkadkadwa. Napasig kami iti tunggal maysa. Kada kami amin nga agagayam. Da kami tinasingad iti tunggal maysa. Kat nasakit launay dayti anagbanagan na Nana Sela. Nasakit. Agulit tayo latan. Kaputaawan, tigaway tayo, Ela. Di po Diyos langan ti makaambo. Kadagiti pasurot ti jamblo. Adda akong diti paraangan ti mansyon. Agyamanak. Awan ti nakadlaw ari mga. Nagapuan, Ela. Sabdino, tinaggapuam. Anya ti mapasamak kini Ela iti daytagon daway. Gagayem. Di uliway na denggen ti tuloy ti kabarbaroan nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. May kanem, Abilin!